Futiporo Riki, koia tētahi o ngā kanohi Māori rongonui o te NRL. Me te aha, kua whai oranga no ia i te kapa, i tākoro tuatahi ai ia e kukune mai ana, i roto i taua whakataetai. Arā i ngā Newcastle Knights. Hei tā tīmana tahu, aha kua tōna ahungarua, kei te tamariki tonu te ngākau. Mā ana mahia e kōrero. Toru te kaumātahi o nā tau, kua tākaro Riki ia mā ngā kapa e toru o te NRL. Tērā hoki te wā i huri ia ki te Futiporo. I tīmata tana tākaro me te kapa Knights, i tēnei tau kua hoki mai anō ia kia rātou. Wayne just wants me to play my game and just do what I do out in the edges, and that's been more of a help for me instead of worrying about everyone else's job. So I think that's probably the reason why I've sort of got a bit of form and starting to play a little bit well for myself and helping the team, yeah. I te taurua mano te kau i puta ai i te kapa o New South Wales, i tana whakaheinga kōrero kaikiria Andrew Johns. I taua taua no i kuhua ia i te poraka o te kapa Riki Māori. I had a great experience playing with the Māori team, a lot of friendships, and it was probably one of the highlights of my career is putting on that jumper and representing my Māori heritage. Tērā ona wharanga i roto i ngā tau, engari kua hoki ora mai, e whakaaturi ana kei aia tonu ngā pukenga hiko hiko. Feeling really good and knock on wood, I hope I don't get any injuries in the back end of the year. Nāna tere koa ta whai piro i tōna wā tuatahi i te Kapa Knights. Aha kua i hipa atu tētahi i aia, no te tukinga ki ngā Warriors i ngā rangi whakatā, ka tauri te ana piro. Ko tahi e toi ana, ka riro anō ki aia, tērā honore. It's always been a talk about for the last couple of weeks of scoring those tries for the Knights, but those tries are more on team efforts. I was just probably the lucky person to get on the end of the ball and get over the try line. E kore ia e tino kite e tōna whānau Māori no mga muka i aia i te wā kāinga nei. Engari ko te wawata ka whai rātou i aia, ka tū whakahihi hoki. Irina Smith, Te Karere.